Mami, tunggu. Kenapa sih jalannya cepet banget? Kayak lagi marah. Emang iya? Papi itu udah ngebohongin Mami, tahu nggak? Papi nggak bohongin apa? Papa itu dulu bilang orang kaya, punya rumah mewah, mobil, tapi apa buktinya? Kan Papi dulu sudah ngejelasin ke Mami. Jelasin apa? Kan Papi sudah bilang, Papi cuma punya Mami. Mami malah jawab so sweet. Hei, Kayak naon? kenapa sih ngelamunan wae tuh tadi? Biasa we mikiran dunia. Terus kabogo salingkuh deh. Itu tuh nggak di pikiran, ih bisa jadi mata. Matak naon Yang atuh? hafal? Naon? Tuh, tinggal itu, bisik-bisik itu. Astagfirullahaladzim. Kak, Hei, kita balik lah mana? Botak. Kita balik lah mana ya lo? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Terbalik ke komen 7 tahun lama. Apa kali katanya? Abang gelo. Mana kan berapa tahun? Nanya ke Aing. Aing kan 2 tahun. Anyar kene mana kan ada eling. Nih kan dia kan Aing buka cerita. Sok. Ya. Saya cak lima. Heeh. Mario. Heeh. Lampu. Heeh. Nah, terus si lampu cek marem. Heeh. Nah, kan hari udah Heeh. Heeh. tanya saya baru hiji cak di nu lampu. Ini bubar tuh. Bubar kumaha pada teh opat. Yang satu 8. Membotak sih mah. Kan dirinya oge 5. Yang sabaraha tuh? Hanya ho. Lihat ya orang. Kan 5. Kabehna 5 ya. Ngari itu lampu. Heeh. Pertanyaannya kan ya kasar di aya di nu lampu kan? Heeh. Opat. Nah, bisa opat. Hanya ho. Heeh. Opat. Nu hiji kan nyekot lampu penalir aja teh botak. Goblok ya. Ngajar gelo dia. Santi, Bulan Abah, Abah, edek nanya, nanya naon atuh Abah? geus sabaraha kali Santi teh kawin? Abah. Tas 5 kali Santi. 5 kali. Dan pisan kau. Waduh, Anu kahiji kan hiji. Bandar Jengkol. Atuh bau, Anu kadua Kedua, Bandar Peuteuy. kacida bau deui wae. Anu katilu, Nu katilu Bandar Tarasi. parah oh. Aya deui nu kaopat. Aya keneh deui. Sing badua deui kabehna ge 5. Aya, bandar naon eta? Anu kaopat eta mah Bandar naon cing? Bandar Bangkong. Karnadi. Suweke. Si Bobo si Karnadi ya. Nu kalima Kalima terakhir yo. Bandar naon cing? Naon? Nungguin ya. Nu kalima Heeh. Bandar Jaat. Jadi anu terakhir mah jaat. Santi, kacida, siapa euy? Hambur pisan. Hambur naon Abah? Hambur kanyut.